Kubor ka Batesi TV lawan da shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi min wan ra mangi hakir dog ying jongpi. Urang ba snong kalait kra dorbar pelun uba Andrew A Jerwa ula penpau ya kecing persya jor ya kecing tho jong ka KSU haki kenro ki dukan bandawa ya ki inline permit haba keren menta ka sngi kalai phuwei terik ubnai nai tung arajar ar phuwei uba Andrew ula ong ba sngo dei ban le de ni kalenti hanrei ki dei ban shim de ka wei pat kalenti ha ka baki pai baru bat mauru kin ya kershan lang kajing tho haki kenro haki dukan kalalong kajing penjaklia bat kajing jabo la ban kedo baka KSU haki ni gisngi kala penjor ya kajing dawa ya ka ILP da ka batho haki kenro ki dukan hakeleng ki jaka bat kumshi benta ban pensngo syaka sarkar ya kajing don kam jong ka ILP. Ngasukwa ban batai hang ni kendiat ban keranang ne ba ngimdan kanono gajing persya ka KSU yani ya kanono baseng ba ya khun persya ka ILP kata ka gajing sko gajongki gajing kwa jongki ya se ngiru idon hila ka jongka reservation ha ka bede ba kinu issue ba kiseng balang ki khun handai ka sulong no ba pikwa ban le ikine le de kinu no kinja agitation policy ba fidon fi handai ban ba fin tho kum ne pat long hakasnong bangadon mga long hakini kasnong lam kra ka jungi im kwa kan kini mo ikwa ban le hapo additional secretariat dari kong Angela induk ban peni ban yang persya ka sarkar marwai yang saya ke KSU ham plan juso kala ban le kita hapo hakini nu gicaka peni ki pai bakin support di fi ngirungin support di fi tamalong kum kini gijat ban penjaklia ban penisi ke senong katha kum ni te athai nakaleng jongate na pendrem ni ngam sutunat pakan jagung tani apa ka senong ngai keren lang buat osiru tidak dodon kam ru ala ban phone di siru ba kinha ban pen ko ikini ngim ko agung kini gi penjaklia ki penisi adu ya ka senong katha go jongi mo kedukan khasine kedukan kharne ya kata ngim tip mo te phile ha kedukan gi jongno ngim ya kata ngim ongi ai entai ala ongi kini makin berkhot no ikini dengan kerpa di KSU ru sobha mo agitate hapo secretariat agitate jeto khmat jeto ngin man ban kersyane pi tama long kyarno anak ini gijing penjaklia kum kini ke maki ba pen isi ya ka snong katha